thakathisi mawuzohamba uthatha izicubuza abantu uthi uyalapha kweyona inyanga mawulapha umthetho wendabuko sebenzisa amakhubalo alawalungile ungahamba uthatha izicubuza abantu noma amafutha lawangalungile otokolosha ubafaka esigodlweni sakho awuyona inyanga idlozi lakho liyabaleka usala wedwa noma ungalimemeza ukuphi alisasondeli ngoba uyisigebengu kufuneka usebenzisa into mawayazi futhi umtshele umuntu mafika kwakuthi lento angeyazi ashesha ahamba athola usizo phambili ungabe mavuma zonke ubona mina ngikwazi ukubhula kodwa umuntu ngeke ngifika la ngithi mina hayi awuzenze ukubhulela kanti angiphiwanga lokhu ukubhula ngiqalile umsebenzi mina lo mina 13 years namuhla sengigugile ngisebenzisa angeke umuntu wafika wacomplain la ukuthi angiyenzanga kahle kungenani babamba mina bangakhokhe abanye ningenandaba futhi nalokho ngithi mayisindile kulungile mina ngilapha izifo ezihlukene iziphambene izehlula ngisho udokotela kakhulukazi amalungu uyabona ubona ngizokutshela ke la inyazangoma le elibomvu inyazangoma le elimhlophe naleliya inyazangoma nalo leliya sibuya ke la ukhona umkhondweni na emakhuba lawa ngiyawagaya ngiwasebenzisa ukuthi ngigeza ngawo abantu amanye ngiyabaphalazisa ubona la lokhu inhlahla mhlophe la lokhu isikhundla lesi umuntu mayafuna isikhundla mhlawumbe emsebenzini sibuya la lo ipharabashumane sibuya la sibuya la sithi lokuzande umzanene impetro ke ayitholatholakali kalula sibuya sithi la na impishi sibuya sithi la imanyazangoma lawa amanye labantu abasinza amanyazangoma ayageza akhipha umnyama umuntu manje umnyama mhlawumbe namabhadi wafaka isigulini wagqula usefe wasuhlanganisa nani ke uhlanganisa ke ufaka nomdlandlovu ufaka nobububu wasufakani ufaka nesikhundla nasi ufaka nani ke la ufaka na uphinda mshaya usuka la ufaka nani ke la ufaka nani uvula kuvaliwe inhlahla zakhe zivuleke mazivalekile la base ngibanani futhi la opla uvela bahleke wenzela ukuthi maye afika endaweni umuntu kwakhe abamjabulela uyabona la ngasenza nesigaba ngaphalazisa akugquma ngigqumisi lesigaba lesi sewugabana mawuhamba sisiza ngani ngani phela uhamba right ubona uvuka kubafililo ungena endaweni eziningi ma ufuna ukuthi imithi yabo bestrong ivuse ngovuka kubafili ufaka uvuka kubafili ufaka inyazangoma ufaka umkhondweni lo wona uzoba nomkhondo ukuthi usheshe uhambe umuthi wakho moya khona
lapha phezulu la ikhona lula lula lokuzana abaphaphi laba abaphaphi laba ibona baphephezela umuthi wakho uhambe kahle la uyakhona yabona manje ke la ngeke nginabe kakhulu okuningi ngoba kukhona kusemabhodleleni ngeke ngibale ukuthi lokhu lo uthashwa waphinda uyangena indawo zonke uyamgeza umuntu uyamphalazisa uyacupha ngawo futhi mawufuna ukucupha manje okay right la minani ubona se inhlanganisela le ngihlanganise yonke amakhuwalo la umuntu mangifuna ukumgeza vela ngikhe beka lapha ebese imikisa ke nemkhando yami la base ngimnika ke ngihamba ogeza akhulume nawo megeza ngathela umzimbeni lezi insuku ngizomnqumela zona ezo7 abuye azonginika impendulo ulumbu isilonda singapholi namehlo umuntu avaleki angasaboni kodwa bangakamhlinzi mabamhlinza ansakhona nedliso yabona ya manedliso ma unedliso unikeze imbiza ngifaka insizi phakathi uphuza kathathu ngelanga